Aşpatoy menен başladık. İrlanda Joki özleneklerinin ana oldukları İrland dememek yokluğu. İşen oluyor bilmek, gelencelikleri söylüyor. Spikop Bayramбек. Bu hafta orta hafta taşlarlığı mesela Jeke hürmetli görmanlar. Oşatket bizim bitmişi. 3. 4. orunga bolgan finalda oyunga büyük oludağız. Yine de ayıp kettik. Bölümünün Talas Oblasti Öko. Ikinci topka düşüp kalgan bolar. Ikinci grup. Gruppada birinci orunda elep çıkan komanda Talas Oblasti'nin kurama komandası. Adır gördüğünüzler bu yakta bizim Norus degen jigit avatar menen kızıl formaçan kızıl jana da Anna tandaşı Bakıt Bolatoğlu Azim çempion degen at menen. Moğul atlarga көңүл буруңуздар, балдардын ойноп атканын көрдүңүздөр. 2-10 номер татынакай жигиттерибиз бизден. Ай азаматтар ушунча сүрөп туруңуздар. Ар бири балдардын чеберчилигине баа берип ичиңерден командалардын аттарына да өзүңөр байкоо жүргүзүп көрүңүздөр. Өзүбүздүн балдар ойноп атат. Чыныгы көптөрдүн үчүн команданын буйрмандар бар, албетте. Булар ар бир баланы мыкты көрүп баалап турушат. Bulak ortada çiğimdin içinde bulak ötüp atat, özünüzler gördünüzler. İki kana oyuncu oynup atat. Baştaldı je. Abi emiler. Baştaldı je emiler dolu atasın. Давай, Құдай берді. Братан. Азамат алды бектен. Hoppa! Endi oldu жақсы эле бул эми бир 100% 100% гол болот деп аттырла. Мындай учурда кандайча мындай болуп ката кетип калды, түшүнбөй калдык. Кичине өйдө көтөрүш керек болчулак. Жерде тайгазанын четинде өскөрлүк жигиттер тайгазанын кайтарып атат. Эми олордун кайсысынын командасында, кайсы команданын катарында оюнчулары эле мыктылары бүгүн азыр жеңип кетер экен бул оюнда улакта. Bu komandalarda aytып атам, birinci gruppalık oyunlarda bir topka düşüp kalgan, ikinci topta oynaştı. Birinci günkü oyunda bizim Talastık kurama komandası şu Esköl'de 15 3 esevinde anlayın Batken komandasının Bektaşpözünün 21-4 esevinde tuğla. Şimdi komandası yarı finalga çıkıp geç oyuncu Murdağ'ın yarı finalda oyunda bu komanda özünün atandaşı Oş Oblası'nın kurama komandasının abdan kızıktı, ayıştan katı Taymaş'ta 0-1 esevinde jengilip kalıştı. Bugün emin düşündük 3. 4. orunda oynadık bizim. Bu birinci küçük finalımız. Ulak ortada Camış. 8. nomerde Konuşbayev. Camış denen jigit Aktelek denen atı menen. Görat menen.
Ахиллес. Ахиллес деген биздин атактуу атыбыз. Бар билесиңер, я? Ушуай. Жеке. Ошентип урматтуу көрөрмандар, бул 2021-жылкы Көкбөрү боюнча республикабыздын чемпионаты бир чети өзүбүздүн ушул оюнду негиздеген Болот Шамшиев бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ошо агаларыбыз Болот Шерниязов Көкбөрү федерациясынын биринчи президенти, биринчи генералдык катчысы Темир Дүйшекеев агаларыбыз өтүп кеткен. Улуу агаларыбыз биздин Көкбөрүнүн негиздөөчүлөрүнүн башында турган командаларды топтоп Нарын областык спорт комитетин жетектеген, Нарын областынын Көкбөрү федерациясын жетектеген Жетиген Маданов аксакалыбыз өтүп кетти бул дүйнөдөн билдир. Мына жанагы Көкөнбаев Мамыркожо аксакал атабыз өзүбүздүн союздун учурунда Кыргыз Республикасынын, Кыргыз ССРнын жогорку кеңешинин 3 жолку депутаты болгон. Ленин ордени, эмгек кызыл ту ордендери менен кийин мына өзүбүзчө эгемен мамлекет болгондон даңк медали менен сыйланып, Кыргыз Республикасынын биринчи эмгек сиңирген машыктыруучу болгон, Рассвет командасынын негиздөөчүсү болгон Көкөнбаев Мамыркожо аксакалдын жакын элесин арнап ушул турнирди өткөрүп атабыз чемпионатты федерация. Мындай бир жумалык оюндарда байгелер бар албетте. Ушул мелдештүү кечиресиздер могу жерден. Дагы түшпөй калды, Тайгазандын кырында турбайбы? Ой, мына ол жерде балдар эмнеге күтүп турушты дейм дагы, атаандаштары дагы эми Кушчубай жөн эле сала тургандай болду окшойт, үмүтүн үзүп койгонсуз күтүп турушкан жалдырап. Андан кийин гана бир нече секунддан кийин гана Тайгазандын кырынан сууруп чыгарышты, жерге түшүрүштү. Гөлдүк жигиттер эмне туруп калды түшүнбөй. Балдардын азыр дагы жакшы жүйөлө окшойт, балдарда ойгон элекпи, эмне аттары дагы жерде улак. Ошентип бул турнирде уюштуруп аткан өзүбүздүн өкмөтүбүзгө чоң рахмат айтып коелук. Биздин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, анын астында мамлекеттик дене тарбия жаштар саясаты агенттиги, спорт агенттиги, анын астында биздин улуттук оюндарды өнүктүрүү дирекциясы баш болуп Кыргыз Республикасынын Көкбөрү федерациясы өткөрүп атат бул турнирди. Урматтуу көрөрмандар, көрүңүздөр, эми биздин улак ортодо көтөрүлдү. Эми эки жактан кимиси күчтүү болсо, ортодон жарып кирип жаныбөттөрүнө жардам берип атканын көрдүңүздөр. Улак дагы да болсо талаш командасында экен. Талаштык жигиттер үчөөлөп төртөөлөп барып мына ушул жерден гана салышты. Дагы бул 1-0 Дегерганды 1-0 Жоқ idi. Команданын капитаны 1-0. Бул өзүнүн 9-минутада эсепти 1-0 деп баштадык. Өзгөрүндү. Ошентип ажайып оюн талашын көрдүңүздөр. Ар жагында караганда панорама кандай көрүнүп атат. Тигинде чуруп машиналар келатат, буярандар шашып өтүп келатат. Могул жерде биздин жалпы Татнакай оюн талашында тек гана отуруп барыбыз, трибунадан отуруп көңүл ачалыгы ийгилик каалап коелук балдарыбызга. Эки команда тең өзүбүздүн балдар ойноп атат. Кимиси жеңсе дагы таза оюнда эреже менен ойношсун, күчтүүсү жеңсин дейт. Улак жерде Sen basasan titriyor da. Başka bir şey yapıyorsun. Baştaldı. Oyunun birinci bölümü 3. orun için bu oyunda.
Betbet Kamалы азырынча эсеп саны 1-0. Автобусу 1-0 менен алдыда. Жоки Оролбаев команда катканы автобусун Вачелике салымды салып командасы алдыга алды. Мустанг аргымагы менен ойунга чыккан Жоки 1-0 менен автобусун алдыга Аватар менен Ноорuz жана дагы Исаев Асылбекти чемпион менен. Бул оюндан кийин дароо эле финалда ошол бут менен үйдөгөн дагы күйөөбүздүн Чемпион деген аттарды билесиңер, жана Көкбөрү деген фильмде аткарган аттарыбыздын бири атактуу аттарыбыз чемпион болуп келди. Талас командасында биздин Ахиллес деген атыбыз бар, кинодон. Ойнап баштаткандыгын айтып өтөйүн. Ал эми клубусуна жеңи көк формада дээрлик эки команда. Көтөрүлгөн Ноорuz эми Нуржанга жеткен турат окшойт. Нуржан дагы өкөлүп жок. Жеңи кызыл болуп турган менен айырмалай алат. Ала клубусунун командасы жеңи кызыл форма менен ойнап баштатса, ал эми клубусу жеңи көк форма менен. Майрамбек Айгойгачылар Майрамбек деген кулунду деген монда каратын көрдүңүздөр. Майрамбек Дурысбеков Майрамбек 1 Майрамбек 1994-жылы туулган жигит. Кулунду деген командасы менен 12-чи Кулунду деген ат менен ошентип могул жерде жан келген меймандар бар экен. Бизде эми Америкадан келип атат. 2 жылдан бери ушу көптөрүнү көрөм деп көрө албай жүргөн меймандарыбыз бар экен. Америкадан былтыр келип ертең улак болот дегенде карантин болуп ушул жерде калып калыптыр. Дагы Америкада өтөп 2 айдан кийин кайра келсе кайра улак болбой кайра калып мына кече күнү келиптир. Бүгүн ушул улак көрөм деп Америкадан 3-4-жолу келип атат деп жерде балдарыбыз айтат. 4 ай көзүндө 3 ай Бишкекте жатты деп жаламыш көкбөрү көрөм деп. Мына моундай бир көрмандар сүйүп калган экен. Америкадан келген. Буякта жан келген меймандар болсо түшүндүрүп туруңуздар оюндун эрежесин. Эмесин Жаныш мына койгочу. Ак тилегиңди көрөлү жөн ат менен. Армагы жарым финал өткөчтө. Bir jumadan beri oynadı yürgen atların vardı. Çakçadan ıldandık yok, temp yok. Oşanday olsa da ümidi yüzbeye karap duran ikinci oyundan mümkün. Daha açılat atlarımızdağı, baldarımızdağı. Bayduysa. Kızıklı uçurlar göğetti öyle yanlış. Baldarının harcağın arasına Joker'ga demek olabilir gene. Komandanın kapitanı, kolgoçu yöneticisin Joki. Orazbay 1986-жылы туулган. Команданын ардагери болуп калды ошол жерде. Бул жерде тилек өкү. Команда негизи жаш балдар 25-тин тегерегинде балдар, 26 жаштагылар. Экөө гана улуулап. Чемпион. Чемпион. Карабай менен Ноорuz Акбек oyun Kason darosunu çok oyunlara var. Namları İstanbul'da kullanmakçı. Onun takımla vardı. En üstünde oyunlara vardı. Kalıp tuttum bunu. Ortadan önüne geldi vakti. Biriyle gözümünde boğandayı gördük. Ekim oluştururken Michael Bölü, hava topluluğu kıdırın çaldılar. Kıdırdan gayrı hava topluluğu. Doğru saldı, çökmeyince. Emi çağılga çıktı, torgoçular derlik.
Aldılar. Yok. Kaynadan. Bugün üçüncü olak. Üç nol. Bu da iyi. Bakın mı? 3-0 oldu. Aurası pek comeback dengan adına 3-0 oldu ettik. Bunu öldürdüm 17 minutası 3-0. Kuat turunca kaçıp kutuyorsunuz. Bölük oyunu birinci bölümü mesela tane 3-0 hafta bu oyun tavasında gitti demek ciddi yarımda başlaması finalda yarım finalda Oşol usulma özüngө. Oşol oyunдағы жалғыз салым 3-чү бөлүм. Бейгит аяктан калган. Салынып мына ошол усул финалга чыкты. Ошол 3-чү орун. 3-чү орунга ойын үчүн жолдомо алган. Эми чогусу көлөгүсүн жанып финалда 6-1 эсебинде алган жайы бар. Peki mecekede Canış Konuşbayev bilen biz bu Akilek'in aramazları Canış Konuşbayev'daki mecekede yaxşı oyun aparan olaq çekimde Murat komandası oyuncusu Tamam bak bana gözü bakar olaklar. Bir değişik oldu. Kuba yirmisin bu. Şimdi parmağımına cetim cekete. Bastı. Ular Davlat Talas komandasında çağırga var edi qayradan. Bundan keyin shu yo'qligi bilan o'sha bo'lsa finalda o'ynaydi. Finalda qo'yin Haniki. To'lib. Oyunun kачествосун өзүңүздөр Kuşçuvay nasıl gireti vakti. 35 sekund kaldı Kuşçuvay. Birinci bölümün ayaklarına sanal olan ular geride çıkardı. Azımca aldı da bu döte hava soğusundan Kaçsa da oyun sapası da. Yani Şimdi kazanmam bunlar. Kazanmam var. ular geride dağılı ahırkı sekundalar. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Birinci bölük ayakladı. Yerinizden anda. Bir. Oyundun ikinci bölümü başlandı. Dilemezse Talas Oblastının jigitleri ayağına koşatçı ırganlıkları için aytı ortağı sözünü kutu attılar. Anam ne hoş geliyor. Skor tez yerden var.
Dilemese Talas Oblastının jigitleri ayağına koşatçı ırdanlıklarından aytı ortağı sözünü tutu attırlar. Rahmanlı'ya hoş geldin. Skor tez yardım var mı? Tez yardım. Tez yardım. 4-0 Tez yardım var mı? Ehtiyat bunun içine bazı kolları katlı orus bile. Kim abi? Bayram Eksal'da olaktı. Bayram Bek 4. olaktı. Çekke çıkar gördük. Maşine üstüde talkalarlar. 4-0 Bayram Bek Rüspetov. 4. olaktı. Tarafından saldı. En keyif hareket kılıvattan bu yerde Ömür Bek degen tatına kajigit bir cumadan beri bu alanındağı çerekçini görüp bağlap kalıştı. Bandar hadislerimiz var. Jakşı tatına kajigitimiz varken Örkön Öztün geleceğigen bandar oynayadatın. Canlıdan. Sülük Kara degen attı minip. 12. numar Talas Oblastının jigiti. Ulakka en keyif attan jigitler. Karat menen. Anjanda bağına astı gelende baştan. Öne şart düzüp elinde vadat al yerde avda spek varken buna bizim Şamdagay jigitler. Oyun çok uzak olmadı. Ayıp Ulu Tilek'e Atay degen jigittin üy bölösünden Tilek sana ağır bir salıngan ulanlar birden koy deyip bilesine de 10% bizde kalat Fidyeski. Oşandı ayıp Ulu Tilek Atay degen jigittin üy bölösünden ağır bir salıngan ulaka birden koy dep atat buyaktan Demek uşunday jigitler var eken içine kolda koya isteydi oyundun içine bir kızıktırıp koybasak dep gördük jigitler var. Rahmat emi ketti kayradan çabılga ondan tüzlenip karaglaşıp baldarının baskanın çalkalap kınağıl özün. Kayralem Bayram Bek ispek. Kayver. Bayram Bek. İspek yok. Kana jigit var. Hoppa mına ayaklarına akın ömür Bek. Sekizinci minutta Ömür Bek mına sen aytып atkandыга 19-20 dagı bala mına buyur 20'ga çıkar. Ömür Bek degen tasma kayban ağız varken sülük karası menen bizin 5. olak boldu. 8. minutta Batarlı nay çabul büyüktüra deli. Müştürkü kapel ağlayımız kazandığın canına şeyin varı alındı. Salı hareketi büyüktüren çok kölük kutlamakları sondaşın tayrılanına canına şeyin varı alındı ağabey. Götürüldü. İyi mi? Tilek kedelgenken ulak kolga tiydi. Tilek özün bilesin ya bir yakta. Mine Atay degen jigit bir tuğandары menen özün üy bülesi menen har bir ulağına birden koy dep atat. Ayıp mırzaga atana aytıp koy. Anca ulagı tarıstı. Atası da çıkan ulakçı ulağında çolpan atalık jigit bu. 4 yıldan beri Akkı'dağı arkadaşlık kültürün dostu ayıplar menen. Hazır emi tosup kaldı. Oğay menen saldıra koyboz.
Oyun talası. Gördüңөрбү кандай экөө ойноп аткан талаштык жигиттер. Бирөө жеңип атат, тизгинди кой берип коет. Экинчи тизгинди кармап турат. Аттан өтүш колбасын ала качып кетпесин, тескери деңип кетпесин. Онун үстүнөн ота жекеме жеке. Başka menü oldu. Mutlak gulu basar menü var. Açayım yekemeyecek de yanlış koyar. Ne nedir? Açayım yekemeyecek de Basket sportu Doğru sağlık uçağı. Tam da vakti jetelini yeni alıp açıklamayın. Jata. Akırın. Aldın orada. Bastı vakti. Çağılga darı. Çıkat. Bir kasıda. Var çok. Çok güzel kurallı. Bana kana tüke akırın. İyi, hayra bir aylanıp gelmiş. Hiç kim yok. Altın kısalım. Ne olmaya kılıbın kıç gerek be, dömür be. Ama 6. yıllık Bu oyunlarda ikinci tamam. Gelinizler buna bizim konaklarımız geledat, meymanlarımız geledat, yetekçiler çüye ulaştık. Sokuluk rayonuna karıştık. Belek ayında buna eller dolup görmanlarımız. Belek ayında at meydanında buna bir gün açı atat. Altın nol, dağı da bu. Oyunlarda da şöyle yarım final. Ömürbek Esenulu ayttık 20 yaştagı yaş balabız. Onda Mutlu oyundur gözü. Belgel. Böyle bu to'g'ri. Sambek. Ikki jol o'yin ko'rdik. Ortada Olasbek Mirza Bekul Kamatdan aldı vaqti. 7-0 Olasbek Mirza Bekul. Azamet Olasbek Jigittin bile 13. minutta. 7-0 Olasbek Mirza Bekul oyundan aldı. 7-0 Şimdi de bu oyunda Nurcan Mesbek oyunu. Böylece de tamam. Ay jigit. Bular bu dönüp aldı bu. Ama ay jigitler ömürlük. O'sha qatarı menen 3 ulaq tursam gördü, 4-nji ulagı bu demiş. 3-nji ulagın qatarı menen salap ömürlükte. Endi bugün ağaları sen oynagın dedi, sen salap tursan jaksın bizge bara. Oyunlar avatardı meni olgan. Mına uşunday çegerçilik artar, Kuday buyursa batma kadın. O gele 2-4 komanda, bugün azırkı 2 komanda ana finalda oynayan komanda bardı teң baygeli orunlarga tatıp ekeni görsetişti. Bir juma boyu jakşı oyun görsetip. Mına ушундай oyunlardan bizim dagı tajribabız toптола берет деген ойдобуз. Жам oyuncular чыгат, мына Өмүрбек окшогон жигит. Oyunlarda özünü algan çıkart daima ham torununu alıptır. Can Mesbek Aldı. Diyetli jigit. Hayradır endi. Mına ушундай да жүрөгү mine örp bolup gözünden hop çıkıp turgandan hayradır.
Негизги балдардын бардым ушундай 20-21 жаштагы балдар ойнойт экен да, эле маан өмүрбек деген балдар жүрөгү адыртып менен көзүнүн от жанып турган тиги ойногусу келип турган балдардын бардым. Бир ортосунан жардам бериле өлкөгө кыймылдабай турганын көрдүңөрбү балалар жигиттин? Мына моундагы өнөктөр. Бул жерде эме ортосунан аягынан кирип тосуп калды Азамат Өсүкөлдүн жигити. Жолто болуп калды. 15-минутта бүтүп атат. Көрдүк оюндун экинчи бөлүгүнүн аяктарына 5 мүнөт калды. Kimdir biliyor Üsküdar'ın akıda oradan. Ayda yok bilmem. Oy. Tratamdan ilk rolü finalda. Oyun ekibinin kötüydü. Finalda tüm ilk komanda bir bal oyuncular var. Yazdılar. Gettik bu dakika. Nurcan'da 2 minutta cezanamına baylanın. Mümkün yerden vereceğini katı vurdurup kalan var. Vatandaşın vereceğini düzü koyarken Nurcan demin. Ahkamat kaçıp gitti. 8-0 болып кетті. Бірінші таймда 5-0 біле. Ondan кейін kulaklarda Ömürbek sağladı. Yokuşuna kim dönüştü? Dönüştü Karabayır'dan. Final. Hayır. Yaxşı bölümü çıktı soldalar oradan. Hoppa! Bir tane sol yanına çıktı. Şimdi gitti herhalde. Yerine lak girdi. Bunlar çok orta olsun. Klasörde. Futbolda отайды. Топтар базаланып, осылай айтканда штангаға тиіп артқа қайтқандай. Уақыттағы тайғазандың сырына туруп, кайра жерге түшүрүп. Азырынча талаш болду. Акырын эми үстүнө жат салабат атты. 2 мүнөттүк заманда 4-3 буга чейин дагы Ova bitti. Nurcan. Nurcan Mesut'un oyunları başlat 4-4. Tölü soğusu kaynadan da Bombay. Aptalın hakkında anlaşılan tarafından. Daha da bayılı sulu. Без көлік. Мандақтың оғышылары. Атандасын кейінен чекетіміне байлақты. Үлесіне чекеме. Де қаршы. Океан. Тұр. Жарым финалда ойындан Нұржан Месутов қарап
барган. 15 sekund kaldı. Ушубай. 10 sekund. Allah. Birinci bölüm. Ayaktan 10 sekund kaldı. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop, orta orta. Bırakalım orta orta. 10 minut tunuğu. Şu an bilen bizde 8-0 bu. 8-0 şimdi ikinci tane de ayağına çıktık. Daha bir 10 minut tunuğu olsun. Hürmetli görmenler sizlerde hesabınızlar. Bizim ballar şimdi bizim iki tanemizde bizi ayağına çağırganımız. Şimdi üçüncü tane hürmetli görmenler. Buna oşedik hürmetli görmenler. Bizden bir cuma boyu sozulgan oyunlarımızın sonuna çıkılatağız. Bugünkü kiçi final. 3-4 orunga bolgan oyunda Talas Oblasti bilen Iskol Oblastın kurama komandaları betleşip atat. Abdan kızıklı oyunlar. Bir cuma boyu sizlerden kubulun ayrıqatı oldu da oylayız. Uçurda emin kimisi güçlüyken bunlar bizim finaldık betleşip 3-4 orunda. Ülkemizin çempionatında baygeli orunga ilinattan komandalar albetle bunlarda ilgilik. 3. orunun demeylerini biz adık bir cumanın içinde taktayız dep turabız. Uçurda 8-0 eseyinde aldı Geratkan Talas'ta kurama komandası aldı daglı Ömürbek ikinci toyotayında açıldı bu jigit yaş bala bu bolan akıl kırında atlarda bunu olacak alağa sportı kanattı Ömürbek sen ulu çavuğa çıkıp buna keyin аны катнашчылары oyun таласын сыртта Jeke. Bundan keyin hürmetli görmenler bizde hazır ortada kichine bir saltanatlı suyluqtardı tapşırуу azimimiz var. Andan keyin bu oyun bitkenden keyin sizlerge aytып bereyik. İçine bizim yoldaş mutlu oyuncularımız, bizden yetekçilerimiz, şu göp bölüşlerge demirçilerimizge özünün içine rahatçılıklarını bildirip koysun. Şu bizim Mendeş'in saltanatlı açılış azimi bulup, andan keyin oyunumuzda ulayız. Öyle ama bu oyundan keyin bu sizinki seni sapar götür bardığına sport çevirip namı verilir eken albatta tatlı götürülür. At biri Şöyle bu sunama komandası böyle ato bu sunama komandasının götürülür. Sport çeviri namı tapşırılır. Жекеде ойнап жатқаннан гөрі достар. Өзіңіздер видеоның сапатын өзіңіздер жақсы алсаңыздар болады. Видеоның бөлімдері чекті басып, өзіңізге қалаған сапатты таңдап алып, андан ары көрініп алсаңыз болады. Ушубай Егесова, жекеде Төштік Окенов айқашқанменен екінші қатарсаңдар етіп уақытты. Жекеде Bak yerde oyuncular almıştı. Kim o şampiyonluğunun öyle Beybu. Bu kaçayınlar ilk oyuncu cimnastikte. Elip kulak dedi. Ondan sonra kalsı oyuncular alıştırgan. Dedi. Ошентип жакшы бул жерден урматтуу көрөрмандар, агайын туугандар, могу бири-бирибизди сыйласак, ушул жердеги меймандарыбыз келип улуттук оюнду көрөбүз деп келиптир. Америкадан башка алыскы чет өлкөлөрдөн келип кызыктуу оюнубузга күбө болуп атат. Бирок ошол жерде баарыбыз тегерегибизге отуруп алып, семичке чагып, түкүрүп, ошол жерде булгап атабыз. Оюн талаасынчы, трибунаны. Ошону жаман көрүнүп өткөн могул жерден башка улуттагы кыздарыбыз, балдарыбыз келип айтып атат. Шуну акырын
Özümüz эле семичкени чакпасак, чаксак да бир пакеттерге салсак. Şu kişine jaman görünüş болуп атат да, мен бир жумадан бери айтып атам. Өзүбүз могул жерде балдарды эмгегин сыйласак, ипподромдун кызматкерлерин. Мен Оштодагы Ошто ат майданында биринчи күнү бир жолу айтсам, ошол жакта бүт пакетке салынат да, тамак семичке чаккан. Эми ушул жерде ажайып өзүбүздүн сокулукта белек айында ат майданын таза кармабасак, уят эле го меймандар келип карап тегеребизде отурат. Жаман көрүнө берет да бир. Ошону эске алып койсок, кечирип коюңдар. Рахмат. Кулак көтөрүлдү. Асим чемпион менен биздин атактуу оюнчубузду атпайбыз. Мына кичинекейинен баштап, 19 жашынан баштап акырын. Жакшы эле келди эле будагы. Ден ачык болду. Уактагы койрамдуу андан керек бир эле өзүнүн эле бул жерден өтө көп чеберчиликти жанагы Улакты карап туруңуздар, кандай болор экен эми? Талас командасы алып басып алган турба биякта жигиттер. Тай казанган Өмүрбекпи? Баягы эле Өмүрбек. Жакшы. Жумаган жактай. Смотрите, удостоверение мастера спорта Кыргызской республики Подкоп-Гору. Все серьезно. Мастер спорта международный. Нияз Манас как раз наш пацан. Кочевник Колдова. Ортада улак, ошондо бизде 8-0 8-0 эсебинде Талас областык курама командасы жана да айтып кетелик. Бул эки команда өзүнүн бир группага түшүп калды башталганда. Экинчи группада ойноп, экөөнүн ортосундагы оюнда 15-3 эсебинде Талас областы Өскөлдү жеңген. Андан кийин Талас областы өзүнүн Баткен областын 21-4 эсебинде утту. Өзүнүн группасына ошону биринчи орунду ээлеген дагы мурда күнү булар Ош областы менен ойноп 0-1 эсебинде жеңилүү ызасына түш болуп калышты дагы 3-4 орунга ойногон. Жана да айтып кеттик, Ысыкөл экөө бир группада ойногон. Ысыкөл командасы 5-3 эсебинде Жалалабадты кийин жарым финалга чыгыш үчүн булар өзүнүн группасында Баткенди 6-0 менен уткан. Жана да айтып кеттик, Талас областына утулгандан кийин Баткенди 6-0 эсебинде утуп, андан кийин жарым финалга чыгыш үчүн болгон оюнда улар Жалалабадты 5-3 эсебинде утуп, Бишкек Чүй командасына 6-1 эсебинде утулган. 6-1 эсебинде Чүй областык курама командасына жеңилип калды. Андан кийин Талас облысы таңдақтан таңданғанда ойында болып жатқан мол салым байжара соғылуына айланбара кетті. Көрөбүз кандай болор экен азыр Талас командасы. Кайрадан бир айлантып алып, Жигаңат менен болчуга чейин өрбөйгө чейин. Ерланго дейм, Ошондон кийин эле топ Казандын жанында
Oyuna başlattan. 10. minutta. 10. minutta hurmatly görmanlar. Jana aytып kettik. 1 juma boyu 2001-жылы өтіп жатқан турнирде 3-cü orundu elegen komanda bilen o, yanlış konuşmayız mı? Dar öyle çalığa gitmemiz alış gerek yanlış. Saldırıp koysak diye bu. Nasıl yapıyoruz onu? Captap çalış konuşmayız. Ay o zaman Canuş. Parken zaman. Hiç kim bir cepte büyük yapar olup tuma çıktı. Canuş 11. Jana aytып ketsek, hurmatly görmanlar, moğol oyun bitkenden keyin, birinci oyun bitkenden keyin bizde uşul mendешибиздин saltanаттуу açılış azemini ötkөрөбүz. Bizde mehmandarыбыз бар, атайын чакырылган коноктор, жетекчилерибиz. Şu жерде кичине сөз сүйлөп, куттуктап, анан өздөрүнүн белектери бар. Бул жакта атайын ушул оюнду уюштурууда, чемпионатыбызды уюштурууга кошкон салымдарын белгилеп, ушундай эле улакчыларыбызга кичине өздөрүнүн ыраазычылык bildirip koyacak. Ondan ne finalda koyuyor negizgi. Bizde aldıda götüp durat. Çiğ oblasının kurama komandasının, Oş oblasının kurama komandasının barımız çıdamsızlık bilen götüp atarız. Yarım saatten keyin bırakır. Buraya koysa. Adren Ola Kayradan Talas oblasının jigitlerinde akırına ular. Yeni okut jamele mak. Çaptın tezginin koyuyor. En son daro arıqaq tezginni koyup uaqtı ыңгайлап туралы hareket көргөн автобустун көрермен дароо арыqmaq сол жака бурулуп ойын башына сыртка түшүп кетип жекеме жекеде ойын куламак жекеме жекеде көл облусунан Еш нерсе эмес Арыспек. Эмки де түз барып саласың. Жекеме жеке Şampiyon. Kul oluşundan dikimizde yanlış konuşmayız. Kul oluşundan havası kalmış olan bu açık emedikte doğru suratlarına karşı. Ne oldu aspekte? Yerden de olur. Yok mu? Kayıp olacaktı, bol takdimu, dikime ceketi. Atavas obusunun yedekleri. Bu yılan böyle büyük. Wow, bilge. Gözünü boyu yaxşı tatlılar qanday. Ular ketadi. Qo'ylarim o'sha yerdan qarab qo'ycha, bolu tilek. O tilek, janaqa bilasingda ya, aytmadikmi? Nemi o'zi aql. O'tib, aqllarga xabar bu vaqtda. 15-minutda. Ha, 3-cü bölük ayaqlarına deylik. 5 minut kaldı. Çekildi. O yerden bakın milli olur. Jekeme jeke Canuş. Canuş konuşmayın. Şimdi buna jekede aldı. Aldı ulaqtı Süper komandasında ulaq aradan qo'yib mi? Yerga tushib qoldi. Azimning atida qachib qolibdir. Bartin charchagan ekan, jadagan ekan emnegadir. Bu yerda bunday yo'g'labanlarda jana ko'ringan Talas oblasining yigitlarida Talasning atlarida qachib o'tadi. Bo'lgan ekan. Ayvayach. Şöyle yeni her göster burulsa ola tokşat.
Yok da bir yandan cılık talaşıp tartmak kandıran Mayramberk'ti. Eni koy verene. Eni get okşayt Mayramberk Rıspekov. 3 gol bolsun altından soň Mayramberk. Rıspekov. Yaxshi. Ay hayran. Yerlanlar gördü tara esep gelmedi. Төлөбек өзүн команда убактын тайгызганда Өзүнөн эле жакшыга барган, өкөлөп барышкан жолто болуп калып турбайбы мындайдандагы. Же качып кетпейт, же жата калбайт. Төлөбек. Ошондой кызыктап отурган да мына оюнда дагы. Оюндун 10 минуттасы бүттү, урматтуу көрөрмандар 8-1. 8-1 эсебинде оюнубуз. 3-чү таймдын аягына жетип калдык, Кудай буйруса биздин 3-чү, 4-чү орунга болгон оюн. Талас жана Өсүккөл курама командаларынын ортосунда кызыктуу мелештин соңуна чыгып баратабыз. Биринчи таймда 3 улакта казанга түшкөнүн билесиздер. Экинчи таймда 5 улакта казанга түшүп Талас областы 8 улак менен өзүнүн жеңишин ошондо эле камсыздап койгондой сезилди. Үчүнчү таймда мына бир улак Өсүккөл жигиттеринде Oyundan açılışa zemin zor aytып өтөлү. Жаныш Дароо эле Конушбаев өзгөртүп койгон. Ошол менен сиздерге алып беребиз. Мына оюнчулар да даяр. Чарчаган экен бул жерде. Ошол 17-минут аяктап атат. командасы дээрлик оюн даяр. Мустурун гана күтүп жаткандай. Үйрү менен сүйлөшүлөтүп жаткандан көрдүк. Айнадан Жаныш Конушбаев алды. Бул жерде оюнчулар эч кандай. Жаныш, дагы эле Жаныш мына бул Конушбаев Жаныш ортодо бир жума бою ошол өзүнүн Акбилек деген аты менен Айразамат. Мына моундай кылып, мына бүгүн Mına mounday kılıp, mına бүгүн кандай кызык көрөйүн деп Жаныштын көрсөтүп аткан оюн айтсак болот экен. 18-минутта 8-2. Пачейк оюнда да Жаныш Конушбаев Мурат командасынын 8-2 урматтуу көрөрмандар. 19-минутта канакей биздин балдарыбыз Талас командасында 2 гол бар атат. 3 Oyun уланат. 8. Eköyle olsa da geç kaldı zaten. Orada sıkıntı. Негеде 3-чү бөлүктө Талас облусунун көчкөрчүлөрү эч жакка чачылбагандай. Ошентип урматтуу көрөрмандар, бул жерде акыркы 1,5 мүнөт убактыбыз калды. Bir жума боюнча созулган, bir жума бою созулган мелештөө. Ошентип Талас областынын курама командасы быйыл дагы 3-чү орунду ээлеп атат урматтуу көрөрмандар. Куттуктап коелук. Албетте булардын ой башка чемпиондук наам үчүн ойношкон бул команда татыктуу болчу. Жана да айтып атабыз, 4 команда жарым финалга чыккан командалардын өзүнүн алдыдагы ойнок соңуттар финалга чыгып жеңиш менен кайтып болчу. Бирок спорт деген спорт экен. Бул жолу дагы Талас областы 3-чү орунда калды. Бул дагы жакшы ийгилик. 3-чү орунду командалар жеңиш менен жетти. Акбар, акыркы секундалар гана коюп кой. 15 секунд калды Акбар. Акбар. 10 секунд. Ай азамат, эми Акбар деген мына атактуу оюнчу командасында 5, 4, 3, 2, 1, стоп. 8-3. Акбар Иманбеков, ана команданын аксакалы 83-жылы туулган. Көп командаларда, клубдук командаларда ойногон жигитибиз Акбар дагы мына бүгүнкү мелдештин жыйынтыгын чыгарды 3-чү, 4-чү орунда болгон мелдешти өзүңүздөр көрдүңүздөр. Рахмат командаларга, рахмат айтып коюлуп келиңиздер, элдин батасын алып коюңуздар. Сиздерге ийгилик мындан кийинки оюндарда да ар дайым аман болуңуздар, ден соолугуңар чың болсун. Дайым ушул көпкөрүнү ойноп, иликтүү оюндарыбызды дүйнөгө эл аралык аренага жайылта берүүнү sunabыз. Жакшы, рахмат. Балдар көрүп кучакташып келатканын карагылачы.